te chibai ue Chhartea kania ka channel milo subscribe saka milo thlir sak thin tu song te in zawai chunga lom thu ka se ni khaya ka channel hi lo subscribe lo tan khoi taka milo subscribe sak zel turin ka ngen chawa LAWNGTLAI district thuthar omte lo khe zung thena turin notification bell kha milong ai pui mo sakram la ola ilo da donya ole wena hian district chung thuthar om than khatte kan thlir ho don ani voin khan LAWNGTLAI district chim lam ram ri zorin pui muna India le Myanmar in SUMDAWN ton nam hun pui Land Custom Station sakna tur mun chu Commerce and Industries Minister Dr. R. Thangli na chuan join malak dan tur ain fia Minister hi aizola tangin Commerce and Industries Development Board Vice Chairman Husiram Luna Commerce and Industries Secretary Pupi Johar le Commerce and Industries Department Ho tu Dangten an choi oma LAWNGTLAI tangin borsap Dr. Andrew H. Vanal dika baka LADC Chief Executive Member pu mangmunga chinza le Executive Member le MDC te baka LADC le State Sarkar noya official engam mazatin an choi ombok ani ramri a kongsiam na thoktu Engineering Project of India Limited ho tu ten lodong songin India le Myanmar in SUMDAWN ton nana malak na kalmek te soi hovin an atin mun an thlir ho ani zorin puya Land Custom Station munatana Mizoram Sarkar Commerce and Industries Department in Rambika somrukle pasari point somthumle panhi a zaw alo nei fil to chu kong kaldan tur ti danglam ani le deu awangin cancel ania hemiatan hian atharin Rambika somriat le panga a zaw chu Lai Autonomous District Council chuan Mizoram Sarkara apelea voina hian LADCI in Executive Member Revenue changtu pu kerse kong chuan Minister Dr. R. Thangli na kuta land lease copy hi alan ngal ani zorin puya Land Custom Station sakna tur hian chengwei bel se somngale pali hu detail project report DPR chu NBCC consultant chuan siamin sarkar lai puya thelu to ania hemi puitlin theima atan zorin puya hian temporary immigration checkpost chu reilote akalpui tran tum nin amun ma po enfelto ani bok Commerce and Industries Minister Dr. R. Thangli na chuan ram mason nan ram dang nena in SUMDAWN ton na chu thilpui mo tak ani thu soin remna thuthung memorandum of settlement a chuang ani awangin international border a SUMDAWN na mun din chu sarkarin angai pui mo hle ti asaya Commerce and Industries noya Myanmar le Bangladesh nena ramri mun sanga ram dang nena in SUMDAWN ton na tur mun pui border trade center changtlung tak din turin chak takin malak chhomek ania zorin pui sai si chua suite zol korpui chua sil suri thingsai le zo khothara te border trade punatan malak nakal pui mek ani baka mun sanga border hat din turin roman na po siam chhomek ani atia India Sarkar IO10 an soidanin korpui chua trade center phei chu kumsang hi somni le pathum okas tha vela chuan kalpui tan man ani beise yani tin Dr. Thangte hian asaibok in SUMDAWN ton na ti changthung tur chuan in kalpona kong pui nei that apoi mo awangin kong posial chhomek ani ti soin Dr. Thangte chuan project lian ber kaladan multimodal transit transport project kong pui sial mek bo LAWNGTLAI atanga zoren pui thleng chu thozo thokhat to nin zorin pui atanga palep tua po tur po chak taka tho chhomek ani atia kaladan multi model kong pui baka hian sai si chua kaltanga Myanmar nena in SUMDAWN ton na kong pui sial na tur sumpo chuak to in athok tu tur 74 BRTF point thui tak ruam manna an nei to ti asaya LAWNGTLAI district chuan ram dang nena in SUMDAWN ton na tur luka anei that awangin district van nei tak nia asiat thu asailang bok Minister chuan mason na na tho sang te COVID-19 sileng wangin sukuk deuh ma se boruak a siam
chho deuh to awangin mason na sang sang po chak zoka tho chun zom thei ani abei sei thu asaya COVID-19 sileng dona konga Mizoram chu India rama thok thaber nin van duai thak takin nun na chan mi som kan nei na chungin state dang te NENA khai thin chuan din mun dom taka kan ding ani tin hlotling taka sileng dona konga thei top chua an in sor chuana longkai district mi pui te chunga lom thu asai ngal ani ramria sumdawn ton na mun pui din na konga mi mal NENA jang na dom na pek ngai om thin chu na ti sort lo tu le thil boi thak tak ani thin thu sain minister chuan jang na dom na pek ngai lo tura zorin pui lan custom station mun tura tan LADC in Mizoram sarkar a ram a pe chu sarkar a in lom thu asaya hei hi a hlotlin huna a chhor ber tur chu longta district ani thu asai bok minister hian zorin pui lan custom station mun tura en ba ka hian Myanmar ram chunga peletua thleng po tur kong pui sial mek kilometers li thleng zo in a en ngala na thok tu te chu an na tho chin le har sat na an to te soi puin ama thi ang ber le atha theyang bera na chu tho zo tum turin acha ani Land Revenue Department in Mizoram Sarkar Commerce and Industries Department NENA Land Custom Station Muntur an pek hi zo cha chu ram chung Myanmar ram luibul Kaladan multi model kong pui bul ania lan lis ram lu phal na hi kumsom ko pakot chunga ta ni in a grade hi grade B ania aram jaw zong hi biga somre le panga chu hectar nuai khat sing khat sang thum jare somnga ani Myanmar NENA in sumdawn ton na Kaladan multi model kong pui chun zom na India ram chung zorin pui atanga Myanmar ram chung paletua thleng hi 2 lane in kilometer nuai khat sang ko zan hi sial tur ania anha hi Ministry of External Affairs en kolna hnuaya engineering project limited le C&C construction limited ten thokmek in he kong hian Myanmar ram chunga khosom ni pali atan tang dona akong seizong pum pui hi kilometer nuai khat sang ko le zan ni atangin amun sam fai to kilometer som ko le panga aruang ruam han to kilometer somli le panga leilai formation cutting to china hi kilometer somthum le pariat ni in lir thein azo thei tura subgrade pha to kilometer singkhat sangli zaria samruk aom ani thetu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo na saktorin karon ngel che ani Voin March niruk inrini khan Lairam Isua Christa Baptist Kosan AOC Pastor Bial Thalai Paul te chuan amomo piang te manatan thisen an peya thisen pe te hi mi pa sam ni paruk le mai sia paruk nin awa in unit samthum le panni an pe ani Lairam Isua Christa Baptist Kosan Thalai Paul Central Committee chuan blood donation calendar kum khatatan an siam thina hemi zul zu hian Pastor Bial tina Thalai Paul ten ain chok in blood donation camp hi an nei thin ani voina hian longtlai thi Lairam Gospel Centenary Hall blood donation camp hi nei ni in longtlai blood penga thok tu ten thisen hi an lak sak ani Mizoram Sarkar Food Civil Supply and Consumer Affairs Department thu chuak angin retailer te mi puin har satna omlowa an dor theinan thatluana in hong turan ti chu longtlai DCSO chuan khau taka kalpui atum ani usi zasanga additional director for Civil Supply and Consumer Affairs Department in thu chu asiam be chanin longtlai DCSO pu billion siam chuan thu chu asiam le a longtlai district chunga retailer zong te chuan an mani dor tu ten har satna omlowa an dor theinan thatluanin NITIN an bu fai semna fair price shop chu an hong turani tin tum khata an kuata la zo thei lo te poin thakhat chunga an kuata an la zo thei don ani chuan retailer ten an lak tir ngai turani hemi chungchang a thupek zom lo retailer te chu an chunga nataka action lak ani tur thu chu a chuan atar lang bok ani DCSO lam hian thara tangin bu fai online a lak thei tura ruam han nakal pui an tum boka hemi atan hian ration card la update lo te chuan ration card hi an la thei ration hi an la thei si don lo ani
Aadhaar card และ ration card ละลิงเราและ ration card ลาบเด็ดเราจะตานเฮียน March ขะตอบละมาเฮียนหุ่นคนและอันตุมบกอันนี้